لو سمحتوا، هي عماره 7 فين؟ وبتسأل ليه حضرتك؟ معايا اوردر لازم اوصله حالا. العماره فين بقى يا جماعه؟ ما تهدى يا ابني هنقول لك، بس الاول قول لنا الاوردر ده فيه ايه؟ انا شامه ريحه فراخ وبط ووز. ده انت قلتي اللي في الاوردر بالظبط. الله ده اكل. انا عازمكم على فراخ وبط ووز يا عيال. الله، ما تخلصوا يا جماعه الاكل هيبرد. هو المكان بعيد؟ نص متر 30 كيلو متر. ياه ده بعيد قوي كده عليا، انا لازم اركب قطر. لا انت تتعب نفسك ليه؟ حتى واحنا نوصلهولك. انتوا معاكم قطر؟ لا عندنا طياره كده وحمدها على قدنا. هو انتوا اسره؟ اه والله يا ابني احنا اسره فقيره ومش لاقيين ناكل وجعانين شبعانين. المهم يا جماعه مين هيوصل الاوردر؟ انا مش عارف اقول لكم ايه، كتر الف خيركم والله. يا ابني وهتقول كده، الناس لبعضيها. الدنيا لسه فيها خير والله. عمار يا مصر. خد هنا يا ابني انت. نعم يا حاج. الحاجه دي هتروح مواصلات، فين حق المواصله؟ اه صح. طب عايز كام؟ كله 250. 550 بس يا ابني. تمام، خد 600 هم والباقي عشانكم. طيب حق الحاجه دي كام؟ ب 400 بس. امال انا وصلها ببلاش؟ صح، عندكم حق. ان كان حبيبك عسل ما تبحثوش كله كده. حق الاوردر وده تبس عشانكم. يلا هطير انا بقى، مع السلامه. هو الاوردر ما وصلش ليه حضرتك؟ لا وصل يا فندم، وانت كمان كلتيه وكمان بتحوري. انت هتنصبي ولا ايه؟ زباين اخر زمن. سلام.